Sanibonani emagumbini anomhlaba uDlamini lo sempumalanga umthandazo sayona ngibole khona ekhaya. Uma ufutha awuphambene noNkulunkulu kodwa usuke uziklina mhlawumbe unemapimpuzi ebusweni ufuna umsebenzi unamabhadi unamasho zikhona ihlahla zikhona iwasho zenhlanhla ezokwazi ukuba zikusize uthola umsebenzi uphumele empilweni yakho zikhona ihlahla ezenhlanhla mbole khona ekhaya ngoba into emqoka kakhulu yini mbole khona ekhaya impilo eright imali so kumele ufuthe kumele uzigeze ufuna inona impilo ngithi nokuwe doors are open mangithi kuwe doors are open ngisuke ngadlali ngisuke ngiqinisile uDlamini lo umthandazi ngizokwenza kwenzeka ngithi doors are open iminyango mayivuleke mbole khona ekhaya ukuthi bani uthini bani kwenzakaleni angikho lapho mbole khona ekhaya angingasikhathi sokugcika abantu nginesikhathi sokulungisa impilo yami neimpilo zabantu kunalo sikhona khona